Mau whamara to tua koe koe whengamare mau ke whanonga ke reo whai mo e a whiona. Whakaonga mai hei wholofola, mau kore ke tatala po uri me mau ngahi ata mai, whamoromo mau ngahi loto maka. E ling mai mo lau mare maanini ke ahafu whafo o e mau mo e whakawai vai au ke mau tolu, ke mau mātua ki tu lolo ka kato ke ho wholofola. Ke whai mea mau whakahinu mea ke mau tui ke mea ke mau mo i aki. Whalangi langi ia wafalai e Jesu Christ ko mau whamo ui. Amen. Ko kore ke whangai benga hi tala whatapu te wek whaafaket be me wharen ke tā mau mawhapalu ke whakate tau programa whawik ke koeni e programa e lotu tohi tapu, e lotu kwainohino be me tohi tapu, ai mea ke tau tui ki ai, pa mo mea ke tau whai ki ai. Koe hala e ko tofa e eiki ke tau whawai me taimi ki i tāniti. Tau whanonga mai whakene tohi ngā ue, pa tau au mai ni ke tohi ngā ue, koe vahe taha no, pa koe vesi uraki ki hongo furu de tau tokanga kia i ahoni. Mnaki ku tau maari e tau katoa peo e mo ui, mo mea e tau whilongoa kia i, pia o tau whawhetai ke o tua, koe ke whainga maari ke tau whanonga ni whorofura. Koe kamataanga e ni o e whanonga whamisinari hono ua a Apostolo ko Paula. Pia gea ngai mea larahi e wha o tau wako me ki konga pe koe ni vesi hongo furu, o e tohi ngā oe vai taha no pēu pehen koe ruangi pehen o toko naki e ki ha kau ngā whanonga i he kosperi i ke tau whanonga muia i he lotu. Tonaki e ki a kau ngā whanonga i kosperi tau whanonga mai i he lotu. Ake vesu raki ki he tolu pehe. Pea nāne hifo i te ape mo risita. Pea tāna i ai ha tama ako i he potu koe na he ngoko Timote, koe tama awe finisiu na he lotu. Ka koe ne tamai koe karisi. Pea koe tamai na e whakaongore rei e kāinga na i risita mo ai koni ume. Koe tokaraa koe ia na e loto o Paula ke whanonga mo ia. Pea ni hanga o kamu ia te ria e kausiu na e nofu e ngai pot koe ia. E nā nau ilo ko toa pē koe ne tamai koe karisi. Whawhatonu e tau eiki, tai pē ki hotua aia. Kamata atu ne whanonga na ke whetu koro koe ko te ape. Risita ai koe ngai kore na nau iai e rak whanonga. Pea mao e tamako koe mo Timote, tamai koe tomasi i koe hawhekasi, koe ne whae koe siu, tau ilo me he tohea Paula koe whiwhine koe no ingoa koe Eunice, koe ne kui Kloisi, pea koe ongo whiwhine na ngā koe ki tomasi koe ni ki he lotu whakakosperi. Pea whae Paula i whahinohino i tohi whamimui koe ka Timote, no whamau pia wholofola koe mo tohi tapu, talo ne kei vare mono a ko ia ki ai e ni whae mo ne kui ke mahe ni mo toi tapu. Ko ne tamai koe karisi, tamai koe tamana whakangongole rei e ka inga lotu, aina irisita mo ai koni ume. Pea loto rewa Paula ke whanonga koe na neanga o kāmuia, te ria e kausiu na i he potu ko ia na nau ilo koto pe koe ne tamai koe karisi. Ai kono mo nifok, koe hui he te nā whanonga pa mo Paula ki o whai ngā we ke kausiu. No ilo koe tamai ki tamā koe karispe e ala pehe ia o tae kamu. Ka koe huinga na e kamu e Paula, koe huinga ke lava o tari e kausiu e nā o pe mo ki tamu koe ne ki tamu siungo Timote. Kono kau ngā whanonga koe ni a Timote. Koe ki tangata ia na ne hoko atu e ngāwe a Paula e tau tangata honoua. Pe voke māmo ngā na e ospeka ka Apostolo ia pe more whaka au furi ko osperi totonu me māmani. Toki hoko mai peia he toku e tawalu atolu, he hoko mai ko ase sami taka kui kai mo oni tā noko ia. Na e ose tau tangata kau Apostolo. Pea hoko hake tau tangata hono ua aia kui ai a Timote, kui ai a Taitusi, na whai gea tohi. O kui ai pea te tau pehe, whakau ki ai pea mo pāne pāsa mo haifua kau tangata na nau whanonga me Apostolo. Na kai ke more, au pitkana e hiki tohi e kosperi, ai tau mau koe he ngai tohi o e whakau fo ou. Koe ngai tohi ton ke tau lau koe ke ni whainohino ki tau tolu ke he lotu whakakosperi, ai lotu rei koe nei hau pa mo e koe si sukarasi. Aia koe tau tangata hono ua koe mea Paula, koe ki tangata hono ko Timote koe na ne to'o me risita, koe uhi ke na kau ngā whanonga he kosperi. Pea ko Timote rewa, na ne hanga o hoko ia te ngā Paula, pea au mai e kosperi ka tau tolu tonga. Ko hui na e ki tangata peheni, ki tala wau ko Timote na e to e Paula na whanonga moi. Aia, koe mea mau inga pito hene kau ngā whanonga
I e Kosperi. O kia e peta anoa Paula ke no ngai kau ngā whanonga e Kosperi. Ne whai koe tohi koe ki Korinto, na ia watu ki peko Efeso, ku whanong peka tau ko Efeso na iei. Ne whai mea e tohi, mea watu ki Asetivena, mo Fortunato, mo a Keiko. Ko si kau ngā ngāu e si ngai kau ngā whanonga e Apostolo mei Korinto. Pataranga e tohi mau Paula koe ki kau Korinto, wahe taha no, ves tafitu ke tawaru ne pehe. Koe nau i he ni, ko reluai e ku mamahi e hika i e tau whelongo aki. He ko nau whawhia maari e hoku loto, mo loto foki. Koe ke mou ilo, ai whahinga pe ai koe ne winga, whahinga kono kau ngā whanonga, si kakai koe ni nau mai, nau kumika Paula, ngai whitu alu kia Paula, au hoko e kau ngā whanonga me postoro e Kosperi. Mea ke whare lua ni mamahi, ko higa kai ke ni whelonga aki mo si kau Christian. Ko tuka mea mahui ngā bit. Ko tamu ko tau whanonga he lotu, mahui kia tau kau ngā lotu. Ka kai tau whalala ki ai, ka kai tau lawa tala noa kia ngai mea tau vai ai, pa tau ilo ki kina launga lau ki tau tolu. Ka kai pehe. Aia ku whainuhino ki tau tolu e apostolo. Kei ngā taika koe kau ngā whanonga koe na Paula mo Timote. E gana tau rea ki ai, e wahe ongo fulu, e o Timote wahe tolu, e songo fulu, ki he tā wha, u whakamahino e Paula hai. Ka koe, e mao mo whai taki anga e whai ako a aku, a e ku tō o ngā, e ku tu ni pau, a e ku tui, a e ku anga moko, e ku ofa, e ku kātaki, a ku whaafakatanga i, a e ngai fu mamahina e tō kia teo i Antioch, mai koniu me morisita. Ngai fu whakatanga koe na mo uai, kana e hamusia me iai koto e ki iyo. Pero ki nau tolu koto pe uloto ke lot mo oni a Kraisi isu e whakatanga e ki nau tolu foki. A koe kakai kovi mo whakaheke heke, ki nau whaawat me kovi ke kovi nau kaka i kakai ke he pe a kaka i mo ki nau tolu. Kako koe ke nofo ngai mena ke ako ai ai na whakamahino atu, ko ilo ki anga e kakai na ke ako me iai. Ko tonu e tau e ki whawhetai ki ato. Aia, mo seke uhinga e to e Paula, e ki tāmake na kau ngā whanonga. Koe uhi ke mamata tonu a Timote, i he mo ui o Kosperi. Me ma uhinga bito e ke sio e tau tangata te tau malohe ai ki kau malanga, koe o malanga i whare lot, ma whaka koe tau mo ui koe api koe mea ma uhinga. Pau ka koe malanga i api ka unofo Maria o i api o ne pēa, tangata tae ngāri mo. Alo malanga i mai ofa me ka ko apin koe tae ofa. O ton ke tu koe malanga ia. Moe mau ha taimi, mau me taimi e kakai. Koe hui koe tike ilo koe mea koe alo malanga aki. Ka ke noho i api o ai ho o mo ui ai ke hok ho mo i koe whai taki anga. Ki whamiri. He ko ki nau tō riu ton ki nau laki tui ke te koe pa ki toki alu ko whenga ke tue tui mahe ataha. Ka pau, o kuia ha evangerio ia o koe ke tui ki ai hano ki whamiri. Ko evangerio loi, koe ki tangata ko alu horo, koe ki tangata ko hai, nei hau me māmo ngā, o alu rea horo he ngai sea sinu usila mo whewhua, ko fotu. Koe ngai ki tama, ko alu horo. Ki tamu ko iana hame māmonga, teke ke walu ko aro evangerio ka kono whamiri, nau kei nofpena te māmonga. Eia ko bega ka evangerio loi apito. Pau kai teke lau koe, a koe ko evangerio ke whatafoko ki whamiri. Tuku evangerio me whamamahi, me whakapiko. Koe ui, he ton ke ulaki tui ho ki whamiri ka teka. Eiko uenga rano behe, o mau inga, no awe Paula kone ki tanta o Timote, ke sio he mo ui a Paula koe whai taki anga io ene whai ako. Ene tō onga, ene whai tuuni, ene tui, ene anga moko, ene ofa, ene kātak, o a uai pe, ki ono ngāhi fu mamai, mono ngāhi fu whakatanga na e tō ke te ia, Antioch, Iconium, Risita, ngāhi fu whakatanga na mo uai, ka na e hamusa, ai o au ke mamata Timote, ki e whai totono e ki, ono hamusi, e tō ene tamai e ki me ngai whai ngata ako ia. Tāngarewa Paula ka Timote, ai e seke mau inga koe na kau ngā whanonga e Kosperi, ke teu ia ki tangata koe ni sio ke mo ui e Kristiani koe me ngai mamahi. Tāngai Paula koe kakai kovi, o te ke toe foki koe, he pau peke whatanga e kakai lot mo oni e Karaisi. Koe kakai kovi mo whai ke he te nau whaka au me kovi ki he kovi, te nau kaka e kakai ke he, pia kaka e mo ki nau tolu, ka koe Timote. No maa bua ngai mena ke ako ai, ai nai whakamahino atu ko ilo, ke anga ka kai na ke ako mea. Eia, ko wenga Paula ko ia,
kana e ako mea, na e ako pea, ai koe whiwes hoko he, ene mana tu i koa Lois mo i unisi, na nea ngako i ki tama, ki e wholofola e otoga. Mo seo koe mea mau inga e tā noa. Koe Rangi Paula, pa koe, eia, koe hinga na kau, mau inga na kau ngā whanua ke a ko i e tok tangata hoko. E koe mea mau inga wit ka pai mai kau hewe kau e kau, tau kena usi o ke mo ui e hewe kau, mea koe mo e hewe kau e. Koe whakangari be taimi lahi. Koe mea koe ke lawa i ke mui e kau talawo e mo e hewe kau. Kai ke. Koe mea whakasu koe o kau ngā whanonga he Kosperi. Koe taim kua whaingata, hoko a whaingata, e lawa to kau ngā whanonga toko ni mai. Eo mena hau ka Paula, tam ngana tu pilisone ai, koe i o tiwa Timote vai whawe si tātā ke tātolu. Nā e tohi maka Timote ne tāng ke hao, ko alo e kau mea koe na nau nofo. Koe pēnei pe meni hina ne whekau ke o, anko tiki ko. Kai hao mua hao moe pulu, ma peuk mo moko. Hao moe takainga tohi, pa moe i kiri manu, pepa kiri manu. Ea, koe ne, ku maono ki tokoni. Taim kok whainga taa toa inga. Ea, mea maunga ki ato kau ngā whanonga pe Kosperi. Sio ke whikai sisu, kei alu tau toko ua mau pe kau wako e nau whanonga. Alu ka Paula ni whanonga koe peke alu toko taha. Taim kena na kea e koe mo pane pasa. Alu re pau peke ne alu mo toko taha pane whiria sailos. Ai nau toko tolu en. Sio koe ke whakatangat peke toko ai palo ke toko la. Hono kau ngā whanonga e Kosperi. Koe ui te nau whetoko ni aki i e nau whanonga. Kono ua e whakaukau. O tau mau pia mea ngāwa e taha no. O pehen. O tokoni ai siasi ke kaukaua ene tui. Mo toko lahi ene tupu i he whanonga ai Kosperi. Pero wes whae ke ni mau ngai mai taha no ai o pepe nau a ahi ke ngai kolo. Na nau tuke te nau tolu e ngai whekau nei tutuni ka apostolo me kau whai whekau i Jerusalema ke nau whai. Pero e nei whakaau o kaukaua ai ngai siasi i e lotu. Pea whakau tutu e nau toko lahi i e aha ko toa pe. Rofulatonu e tau eiki whawhetai ke o toa aia. Nau ai ngai koropa nau tuku ke whekau ma te tutuni ka apostolo na vai Jerusalema. O koe ke whemau ke toi kamu e kau Kristiane, koe nau tui be ke ko Sisu Kraisi, nau maua e mo ui, pia ngāu e te nau toi lau maarie o tua ke whakafua e nau mo ui ke fua e lau maarie. Koe angai e mo ui e Kristiane, pia tala mai na e kau e tui, ai kakai o e siasi. Kai ngā koe tala pia e Kosperi. E koe karitia vai ni ma, ves ni ma ke hono, besi hono, karitia vai ni ma vesi hono. I he tuu ia karaisi, ui kai mamafa te kamu pe tae kamu. Ka koha tui pe o ku fou i he ofa. So, mandu koe mea koe ne tala koe he kau whares koe ne tupo e koe kosi esi, sare me pau ke kamu kai toku mo ui e kau Kristiane. Nau paulo ke kau karetia, tu koe kraisisu, koe ke mamafa kamu pe tae kamu. Pau ke kamu maro, ai koe nga koe kau siu koe kau Kristiane, ka pau ke tae kamu, whawhetai. Koe mea mahu i ngā aho o tui, ta ngā ue ho tui o fou i o whakainga. Me pe ko whaarea ke, e rau koe kia Paula, Korintowa tātou mau ingai o wha. He tau mo e pati ke tui ko hiki mo unga, pa ke rea kau angelo, pa ke palo fisai, pa ke ha ori ako mo ui ke more, ke whai ho pore kau kaiki e te koe o wha. Sike mau ingai o wha. Koe ofa, koe fungania o ngai mea ofa koe lau maare maonioni. No wha pentekosia, no wha mama whaerea kekehe. Ka koe rea kekehe, koe taha pia ngai whaka ilonga o mau lau maare maonioni. Tamai paro koe fungania mea ofa e lau maare maonioni a koe ofa. Ke haa i he tau mo ui, ai ofa. Kala sa koe peho ofa ki ho maari. A koe motua, o ke tukulo ke whanongo ke singai mea kala mai o maari, pa koe te ke whamamahi i ho maari. Koe ngai mea pe, o kamanda pe i api ho ofa ke ho ki whanau. Whai nau lot whawhami, koe ngai mea pe, neanga whahaia. Koe tuia o ku haa mau pe, ngāu mau pe tui, koe mena urea ke ta proklama ko osi. Koe ka kai nau pe tui ka ku pau ke ngāwe. Pe koe koe lotu moe ngāu, koe lotu ko ka pau. Koe lotu mate ia, koe tui mate ia ko pau ke ngāwe i. Koe tui o ku ngāwe ia o fou i he ofa. Sio ka lawe Paula. Koe ngāwe, koe ngāwe, ka pau mo ui ho tui, ke poko ke tui. O ku mo ui e tui koe ane whakafua i ho moe koe ofa. Eko lau koe kia se misi.
Ka bau masiwa kofu ha tangata lot pe fine lot pe kai au pito mau se ani me tokoni. Pe ka peheange e ha mou tō taha alua whai peho whama whana, whai peho whama kona. Kau kai te mou ange ngai mea tangi ke e sino. Koe hāno au ngā o, ai koe mea hokot ka se misio ne pe, o ku pau ke whaka mo oni aho o ngā ue ki hotu. Koe hai, ai ngā ue wenga se misio, ai o wha. Ko pau ke whaka mo oni o wha, maro ko whai misinare mo malanga, ma hawa ngai mea, ka koe ke te koe o wha, ke o wha ko ki whamiri api, ke o wha kasi kau masiwa, ke o wha ki ho, mantui koe o wha whakakato e lao ko toa pe. Koe o wha koe te kai haai me to kau ngā api, koe ke te tāmate e to kau ngā api, koe ke te lohi aki e to kau ngā api, koe ke te lau i to kau ngā api, koe o wha ia. Mune ta ofi kita, me whai ngai mea koe he whatokanga ki tau tolu ke tui mate. Se na kau e tui e sia hawa e kosperi. He mo ui e tui ke kosperi. Ka pau ke hata tui kosperi, ka mate viupa ke te ngā, ke tui mate, ke tui e te volo. Ai ko glau ke se miswai wa vestai, o ke tui tahape o tua, io malo ia pe aku tui pe he mo kau te volo. Pe anau te. Se o lakange tui e te volo e te kita ko pe he, ko pau ke te tui kai toki ngā, kai pau ke ngāwe. Ko pau ke te lotu pe kau pau ke ngāwe. Ko lotu mate, ko tui mate, ko tui e te volo. He ton ke mo ui e lotu e tau moi. Ton ke mo ui e tui e tau moi. Ko fuiwi nau lawe ke he tau programa ko o si au lau ke tau i misi suko ko ia. Ai hala mai mo ui. Mau ko tō iwi na hataha o kutui. Ka hata tui ne mau ko tō fuiwi o si sukraisi. Ngā ue e fuiwi ririu mo ui e ki ka puse te volo. O lau ke tau i me taha pe he. Ko hau mo i ha maa. Ko lotona o tene tafi o mousa. Ko lotona o tene ngau ke fo o ko palastona. Ai ko uhinga ia ko pe o mo ui e tui. Ko ke te fe mau ke tui pe ngau pe lotu pe toki ngau kai ton ke automatic hinga se misia ka pau mo ui ho tui e fua e koe ofa. Te ke sio pe koe ke kau masiwa pe te ke ange a mea ke whakakofa ki nau tolo a nau mea kai. He ke te whenga i ke uton ke wai e koe ke hao mo i kai. Automatic pe ngawe e tui e tau mo ui. O ne whakafua e te tau tolo koe ofa. Mea uton ke haa e tau mo ui ke fua. Ke ha fua pe kaua pe tau tui ke maina koe ngāue e kosperi. Koe ngāue e hiwi liu mo ui koe eiko si sukraisi u hau e kosperi. Tau tui ke kosperi o ku hūmai e eiko si sukraisi o monolau mario no fo e tau mo ui. Panehanga rewa ririu e whanau i fo ou. Panehanga whakafo ou. Panehanga rewa aike mate e tau wangahi anga halai. Ko toa pe. Koe whai iha tau whakafo ou o whai ai peo au. Ke te tau tok whe mātā ke me eki. Kono tolu e whakaukau ku mao mea. Ngāwe vai taha no vesura ki ke hong fu o pehen. O ku tataki ai pe ai lau maari e whanonga ai kosperi. Vesio noi ke fitu. Kaka asia te ki nau tolu i whirisia mai whanua ko karetia. Hena e taofi e lau maari maanini na malanga ke e wholofora i e sia. Pe he nau whaaki ki misia na nau ai ke alu ki pitinia kana i kai tuku ki nau tolu ke huki ai e lau maari o sisu. Rofratona tau eiki. Whawhetai pe ki he o tua. Mo sere mau inga mea koe ki tau ilo. Koe lau maari e pe neanga tatake ave kosperi. Paku ne whakaava ngai wheitu ke huki e kosperi. Sio ka pau neanga eo tāpuni e kosperi me tau seswe siriana. Ke ua nā toi riu ki tau tōna tō mala tō whakatomala, ke tau whakatomala ngai mea tau talanga taai ke whorofora e atua, e kai toi lawa e tahaia ke whakamolu e loto ko ia, whaiteria atua ia, ke kakai tene whakaava, moe wheitu tene whakaava ke kosperi, moe wheitu tene tā, moe loto tene tā pun pe ia, moe kakai tene tā. So koe lauka paula koe, e loma wahi wa vestahani ma. E nā mo sese, o kune wholofola ke te ia o pe, i longa aia ko alo ofa ke ai, te uwhai alo ofa ke ai iyo, i longa aia ko manawa ofa ke ai, te uwhai manawa ofa ke ai aua, pe tā kui kai tu unga ke te loto ke ai, pe ke te lere ke ai, ka ke whai alo ofa ai o tua iyo, ko e nia lau ai toi tapu ke a whelo,
ko mea pe ia na whakotu ai koe ui ke uai ke ha e ku mafi i te koe. Pe koe ui ke ongo ai hoku hingoa i maamani kato a aua. Pe ta o kune alo ofa ke teia kune finangalo ke alo ofa ke ai. Pe o kune whakawhewheka ai a kune finangalo ke whakawhewheka. Wahola tonu e ki whawhetai pe ke o ta musike mea mau enkoe ni. Ko tau whakamo ui koe whiri a au. Koe whiri a aku ke tamo ui. Koe o tua ia tau a taina ke ne whai whiri. Koe ki no pe koe au pa ke tafoki. Te ke tui ke o tua ka mata au. Ka bana ko koe o te ke pete ke tui koe na ke tafoki koe tangata. Pe o ke mui koe he ako naki ai tangata. Pe ko hai tangata koe nani whakatafoki koe. O te kai ke whakatafoki koe. Koe ka pai whakatafoki koe e o tua. Te ke ongo i honga ia mau pe ho loto he ako toa pe ke ngā au ko whai e o tua ia kalaisi. E ke te ke whunofu koe mamafa ke ngā au a tangata ni malanga e wholofola angu mau tolu koe ni. Ke te ke ilo, hange koe lau koe nei whai koe talanoa kia Paula, koe mea koe nei whai koe ia Moses nei pe e o tua. Ilonga ia ko whai ala ofu ke te wala ofa kia iyo. Ilonga ia ko manawa ofa ke te whai manawa ofa kia. Pero koe ke tuunga i e te loto kia. E koe ke tuunga e a usia ia manawa ofa e o tua e te loto kia. Pe ko e te lere kia. Ka i e whai ala ofa pe ai o tua. Sio? Ko whelo e. Tamai koe toi koe whelo. Koe mea pena whakotu ai koe. Koe ui ke ha e ku mafi e te koe. Pea koe ui ke ongo hoku hingoa i maamani kato. Ai e mandu a whelo. Whakawhewheka he o tua e loto whelo. Tamai ne whakawhewheka pe whelo na loto. Toi whakawhewheka he o tua e loto whelo. Sio? Hanga e tua whakawhewheka e loto whelo. Koe ui o seange au pe whakaauha whelo. Langi ia e o tua. O gei e ngai pehea e o tua une whai. Koe ngai pehea whelo koe ongo whohako i lai a hofi nai mo whiniasi tala mai. Nā whakawhewheka he o tua na loto. E nai rea ge palo whita ke na tafok. Ke ki na whie na tamai ke tafok. Ke ki na whie tafok. He kua whakawhewheka he o tua e na loto ke ni whakaauha ki nau. Musio? O whai rifu e ngai whai o tua. O te tau wainga, ko te tau ko e whanong ke lau e pe. O koe pere ki tau tole o tua. O ikai koe pere ki tau tole. Koe pere o tua ko Sisu Christ. Koe ka kai ta e tau ki tau tolu e ai o tua. Ki tau tau to ma me e taha ai o tua. Malo e ofa e tua ko whaima tau tolu e Christ. O ki tau pure i tau tolu o tua. Koe ke pehe ki hai o tua e tuki e te tau tolu to kua. Tala aula ka whai whikai taimi koe toko. Koe ke hangai o tua e to kua whakamalo i tau tolu. Moelo ka pake ke ala e tua whakaava tau loto. Te ke kui ai pe. Te ke tūri o ngonoa ai pe o ke tōki heri. Koe ke haiwi e te tato tau mate ki tato hea ngahala. Koe ke haiwi e te tato ke whakaava ko tau loto ke o tua. Koe o tua koe uia e iwi o ngamena ne whai koe ka ritia. Ke ne whakaava ai loto ko ritia whakaava ko tau loto. Whakatafok ki tau tō ke o tua. Koe hui ke tau tafok o mai mo ui. Hangai tō peko mea ne whai koe ka lote mono ki whaamiri koe na ne puke o nau nima. Taki le rea ki nau tō ki tō. Ka pahere ki hanga o tō a puke o tau loto mo tau mo i taki le rea ki tau tō ki tō me heri. Te tau au ia i pe o tō ki heri. O tau au hai pe o ta ingata. Ko whaam ke whakau pe heki o tō pa ke whawai ho mo ue ai o tō pa ke kore whamore ki o tō. Pa ke kore ki o tō ke ne riu mo ho mo ue. Ke mesi mo ke umo tene whawhewheka o lau maari. He koe mea o kulangilang ia o tō he tatau pe. He ne whakawhewheka e loto whelo. Mo ne whakamolu o tau loto. Ko ne whakawhewheka ko e loto whelo. Mo ne whakamolu o tau loto. O whakatau whalangilangi e pe au tau o tua mea tatau pe. Sai, koe mea whakausi leo. Me whakausi me ngai vai tahano. O pe o tōnake o tua matapa ke whanonga e kosperi. E koe veswalu ke o ngufuru au pe. Pena nau laka ia misia o hoko hifu ki taloasi. Pena hai ha visoni ke Paulo he pō tokua. Na tu mai ha tangata Mastonia kore ke te iau pe la ka mai ki Mastonia tō ki mauto. Pea ni mamata ke visoni. Nga mau whenga rewa ke aluat ki Mastonia. He na mau whakaukau o mau pehe ko ui ki mau tolu e o tua. Ke malanga ke e kosperi ki te nau tolu koe wholofolotonu atau e ki whakawhetai ki he o tua. Aia, matuina hanga o tua ia
tāpunia Misia, Pitinia, mo Esia, ke te naona tō ke panau alu reo, whai nau whanonga ke kolo koni ko talo asi, ke kolo koni tu ui au hanga atu, koe kolo pe i Esia, kau tu ui au hanga atu ki Mastonia, ko Mastonia, koe vahe whonua karisi e kau tu ui e Europe. Pea hae vi sone koe nika Paula. Ai au ebe tai mea upe, koe ka kai e whe mau ke whakamo ui. E whai heo toi mea kotoa ke whakailo ke whakamahino, whahawa e matapa o mai apostolo, koe ui ke whakamo ui. Ai koe tupu angai ni koe o Esiasi Filipai, te Salonaika mo Esiasi Perea, fo Esiasi tolu ko ia, koe ngai Esiasi o Mastonia. Ai na taalo mai tangata o pehe, hau o tokoni, laka mai ki Mastonia tokoni ki Mautolo. Pene mamata ke visone, na nau whenga rewa ke au nau kolosi, tahi ai keni, nau alue ke nau au ke koli whitu koe na Mastonia, nau alua au ki Filipai koe kolo na nau kamatai. Pe kui ki nau tole o tua ke maranga ko speri kainga. Kau i tau tole o tua ke maranga ko speri tini whakawa e whaing mare, tini whakaata mai ke te tauto. Whanonga koe apostol ko Paula, au ne kore mau pe ke kakai ke hu fia mai ke mauto. Ko hiki whakawa mai toa matapa mo e whorofola. Ke tau tala e misterio karaisi. Ai ako no whaise. Pako kwango whaiki programa ko e nio ko kore mau pe ke toa eiki. Whakawa mo matapa e whorofola. Ko hiki o ngona e misterio a whiona karaisi. Ko kosperi ko misterio karaisi. Ko uhinga pe he ko misterio karaisi. He ko ni ngāue ko i o tau loto. Whaka misteri ni ngāwe ne riri mo ui o tau loto. Te mu tau tari e kosperi pe hau mai, hau e kosperi ko Christ na pe kia o tau ngahi anga hala, mai e hono lau maari e maa ni o tala ke tau loto ko ave tau ngahi anga, ko whai o tau whamaa. Ta ata o karaisi, whai le vai o tau riri u e kosperi ko ia. Pea ko o mahu inga tau kore ki o tua. Ke neanga mua ave ai ngongo ai whorofora koe ni whahaongo e ke si ngai kakai ko tō pēku whi mau ke nau whanau ke. Paka kako pai whaawa e matapa e eiki, matapa e kosperi. Tau amanak e lahi ngai whakatanga e hoko. Lauka Paula koe ke ne nofo koe i Efeso, ai e koe ne tohi koe i Korintona whai me Efeso. Ra Korinto vai taha no veswalu ke hoi ne peka teu nofpe i Efeso au ke Pentekosi. He kua whakaawa ke te au ha matapa lahi mo aonga, pea au toko lahi ai taofi. Ai koe mea take ke whamahino. Whakaawa mai matapa au lahi e taofi. Lahi e whakatanga. Lahi wa abute whakatanga. Mena mai program koe ni ulai peka kai unau lau kou ki ai. Whanau pea wai. O lotu mau peke e tua ke tāpua ki e te kakai koe. Kanau kalau e kovi ia. Patuk te o ngongo kou peo kui ngoa. Kai whakangongo rere i mo ai wafai o tua. Wafa kalaisi koe ko whai no maranga aki. Mawenga ke ilo kakai ko tō pēu koe ki maranga aki au au. Maranga aki a kalaisi he koe au kune whai ai ave o e ngongo re rei kune whai ririu. Ei koe mea mau inga whatonga e mea koe ni kai. O ko hanga mau beo tua whakaawa matapa ke whanonga ai kospe. Ko whawhetai na whakaawa matapa koe i tonga ta warua o no. O mi kau whai whekau na tu mai lo tu ke tau ki motu. Whanongo e motu ke mea toi tapu. Pea ta whoke au eiki mo e hau. Pea tau lotu ai tau au mai ke au ni o tau tui ke kos. Mea pango humai ngai mea whakapoto ia koe ni. Ai tari e whakasoto ma tari ke malango pai whakakai whewhine. Pea to e ufi ura kakai whewhine mo siri ana. Na kamata mai pe lotu e na e whai totonu. Pe na e whai peke whorofora o tua. Na e kai malanga e kakai whewhine pe te nau. Pete nau whai whekau, nei ai tata mo ufi ulu kau whewhine koe na nau lotu e sia ko veiongo. Mo mana tuku sia ko veiongo ko whetu e nei tari ai lotu. Nei kai tari lotu i hifu neu nei haka e ngo tetea. Nei kai tari e whatu e tawalu o wae na e hola misnare ia ko i koe nei rifia mono mari ke na mo ui ngai whamana mana na e whai whatu mo kai koe mua. Koe tāna koe ni koe se nolo ia koe a misa lore. Koe lot koe nai hake mai koe mo ngu taisi nai mo ui e sia ko vea ngu toki o mai a. Nā tanera tāna e ma asta valua fitu o ilo e mo ui e loto e sia ko vea ngu. Ia area motua. Pea nau kore rewa ke taofia e mea koe nai whai i hihi fohe nai kai mo ui e taha i ka nau hiki mai ki kolo. O hiki mai e koe son tō mas mo ai fua toki ala son tō mas e hoko e whiwhika tau whaahau e a pai o nofo ai. Aia
te tau lo hanga tau tō whakamanato e kau te tea. Pe tau ai tau ko hihifa mo whewhua ko siulai. Nei ula ki hake mai beongo tahisi na hake mai nai e peleri. I taha walu wano. O na malanga pe nai sia ko veongo ia rea motua o tupu ai sia. Si kutana ko ni ko historia, fa historia ni ko e whanua o tau ke iloi. Ko son la tu kefu. Ko fa historia mo o nia. Na nei ki toi tau historia pau kei tupe. Koe whangi whananga e te o hake a honi me whangi tala noa loi, whangi tala tupu a me hafo te ai hake a honi kau fa historia loi koe no aluolo. Ka koe historia mo o nia na tuk mai. Kike, tau whamalo ke o tua. Nene toko nake matapā ko e lot whakosperi ki hau mai ki tonga. E o tua, mau whaweta i ke te koe. Nei toko nake a whina matapā ngai ko matapā i mastoni au au mai lotu ke te mautou. Mau lotu e ahoni. Pe whaweta i neonga whetō aki asiasia, mo he asiasia ngai mea. Tai whātou i tapu. Kau kei puka bea whina e lot mo oni. Mau tolu koe nu ke hanga o mai toi tapu. Whakarea ea ki mau tolu whaweta. Kini i pego e be mo kau paro fita e toko fitu awhenga konga ko i laisia. Teke nau tūlolo na toka peari. Koe ke mau ilo ke kau koe ki tola he befu ka kai a wheno nau piki tai ki he tui totono. O kore o tua. Tāpua ki a ke mau whanua ba whakafoki mau whanua ki he tui totono kui a lotu whakaosperi nai o mai. Ai tamatu ia tupo uono pe mo kui nana spau mai whare o tupo. Ke whakafoki mua ki nau ke lotu whakaosperi. Ke mo ui e na tui o ua ai koe tui mo e ngā ue. E pare mia e whanua o ka Amerik mene kapineti maa e kau taki e whanua nau tōna ngā e whanua. Angalo to a pasia. Ange nau wharara ke te koe te nau wharara ke ngai whanua hau mo. Ngai whanua paanga ia. Ange nau wharara ke te koe to mafi. Ko koe mea i ngai koloa ko toa pego. Brango toa pego nau i maru e a whiana. Pea mo mau whanua e ki mau koe. Riu kawa mo ki mau tolo ake loto i tapu nei o me komisnare. Whafoki mau tolo ke whamu uia mau lau Maria Jesus Christ mau whamu ui. Amen. Kainga to whamaro ke Katarina toi mo i whareni e ke whawhenga Maria programan. Whamat peta ori te whawhamiri pongpong mo e whiawhi o pongpong pego e whiawhi. Tānak mai ki whanau me mga puna whae lot. Lau e toi tapu. Lau ho toi tapu wahe whahe aho. Ke ose toi tapu ho lau e tau ko tope. Ei he tau ko tope. Ke hanga ia ngālai mo ui vete. O te ke au kai koe mo lotu e whi au aki mo e kai haa koe mea kovia. Vete ia ngālai ke o tua. Ke whatomala ngai ngālai ko whai. Ta whoki ke o tua. Ko overate mo tau tope me mai tau programani. Mara putu mo mea mai mo mea atua whatu.